Abusia Attention TV esini na obenya Attention TV dia na YouTube na mpacho subscribe ya na subscribe e dia mame o share so na wasan so a share e dia peme so o wajuche anase asem dia na waja e wo comment section ho e de peye adwuma e wo se yi wano so a na ya san so e yi wano e dia ma abusia meme obibia akwaba e dia ba Attention TV so the exclusive interview ana adu so nyane computer man onim se da ne da ye de somo adada bia e wo Attention TV eso abusia na ne de ye nko social media ye call ye sorry obi betimi aka se e na me call ye sofi akantrol de ma ye de na emi hu pawo e be dey na metimi de ebo nchene aye aduane sa o se nchini entry mu e akantre we de se sofi ya le na opa ma me na akantre hu nsem ana ye be bisa computer man e wo musa ono so ya akantre ntie be hwe hu faso ene de ntie a ema titru ope akwantre na wagidi akwantre ebusia midi ene akosia sparkles na one was samasne ene University Foundation aye de a bosimi bia oye anase afebia woye no embre na so etimi kaiwo wo share bo o se University this year de meboa anase me ni sika fermentare na ekunafo na wo hwe omo wona woni bia ni ajankafo no ane won so sere akọwa no ai enti obe University I was 054-8302985 054-8302985 abusia Attention TV exclusive interview mami twa me ho embassy I will see Amadase Pius when I bread the chimney. Mammy Charmy who is Simape at the Abaye, the exclusive interview. So, any meeting any Akosia Sparkles Attention TV, a senior computer manager and sign, you never should come more afa a country and home a day near country and for swear was so, and a day and a mind a suffer for and I say D4 and my country. I will see Tinawakonium. Did you hold your pencil be soon na ya hot na person kasa na wano e de ajojo wa koma so yen hihye fa nkomo no en hihye so apa ma wakwa aba ya obi ade na what say hu ye ne da ye ayi oku hwan na oku donto na dem so ya obi ade obi ade no ize bia eboko nyame adom nyame ama de pa che no wasade ewura da fufuru de na so si abo me fanse no me nsa pepepe yente boni bia obi ankobutu obi ayere so nkofa na obi ankote hwenti no ere nyakopon ase de no nam gu apaso na ye gusu ahoa ma no na ahoa na wo hoa ma no wona wo hoa na siga na for de ho sa bo ndie me pese me kan asem bi go ase maposa na che nti ma me fa nsi he ya papa ne ye hwe akwantre ye kase akwantre anything that's akwantre ne ekwaya onyankopon fa so yi bibia kire obi a wo tesunsum nyuma ase ana wo wani a obetimi a kire wo se menim nyame akasa ana meni babi a megidie wo musom tumi na kasa na o kire me se menyewe baba yesu ne penso a wo ye ne nsankire ne dwumadie no na wo ye no ade bi se oye mane ye fe edume bia nipa be expect se bia obebo mpa ye dia man ose da bi atente so no doti afra aya kwankire okay Elisha edu tembe ohun se papa bi wodeka na wuye ebefa na yere na makosi aginamu anase kananan ama wo kote sa botos bai ohira aso e ma saba na nwobo ho odin pa na nwa shoto oye ma enso otimenya nti akwanche de egu ahodo opi ni frani an ani efra yenim se Yesu bebo mpaye ama na ho aton but I said there be didn't the tail front so so ko horo woni ne so Yesu na makote se obi a wo horo so na oye stamina ya wa mpaye oto nanum toso de ato nipa nanum enso ya kwanchire okay nti akwanchire gu ahodo enti ahodo no ebi ni dewe ebi na ma chechire won se obetunto so gu ni pe me pa jopi enkame nko ho se una oye example me yesisiri amafo wae wo sha wa se mu de ya na mo ba wana mo twetweme makota mo se ma no ya ona o si Yesu edru ba bi no Yesu so wotentasuo
it me tenta so go me Yesu me de no edru ha ene ye me tayi so no nton ye pa na nsu e esu mi nsu pa nsu mankwa enche ebebre enche say good ai enche oizo nche hwe na wo se sunsun boni bi kura aware obi ana sunsun obi da na mo tete nyenya e wo ho posa the franche ni dware a ni pa na ho to na kire se bibia esi wo nipa brabo manya ni na ye mpaye e bo ya kwakire fa sabe pepe wa na ya kwanche eden na be ma sofo agina so se ade we ya eye wudie akwanchira na woseme ma wo ai Yesu kanyansade bi wogya na suafo no ko se okobom mpaye aba okay obaye no mo sa to sunsun okobi asunfi hye ne mu atu fera no pakosi tama Yesu ko ye Yesu bo so sa ade we de na de ban no je ya kwanche ne Bible je se no mo de omo hoden ye etie but na omo nwura sunsun mu mo mpaye me omo de babtimi ama adadi se nipa bi yenya kwanche man ne se wabom mpaye de oya hodo agu no so aye fasen ne nko eno dadi pe face se oya kwanche mente ansa na be ye no aje se obusa nyame akwanche obo mo se nyame akwanche so mo se nyame akwanche na be ye din so betimi ya akwanche na ma no okay so obusa nyame akwanche ne se nyame ma ya akwanche na ona be kire se fa weni ka we hu na nya adwuma o kire se wambisa nyame a nyame na be kire wo ne se wambisa nya adwuma no stickers de na ya wo ye ne me mfa sika nya akwanche ma obi a me de ansa oba to sika fako me ye nyakopon nipa nti se me mfoni da so ne bo de man se hwe se no so ya akwanche se nya akwanche ene ye me mfoni ni na bi se wo si nipa no ento na onfa kobo ni de match so no hu ni se ya akwanche fi se be ye bi wo wa obechi no eno aye anchechire bi amede ama no se ni gidie no se Yesu obi ahu no da bi so se de Yesu Kristo to kalanda so na obi akotena nsa owura Yesu hu mobo enso ko bi ba bonde se enyo no ye actor nso ye de gidie awuram professors nyina de obi gidie awuram cross yi kura yi obi gidie wo mu se eno ne ade o kasa gusu a na ho beto no okay obi kura no cross ya mount so far as ye de Yesu picture ye be draw the statue no pe nipa ko gina se ya o kan na ye atwuma ngi se me was sticker na ma kira so ba so mfa nko onko ya mfunso onim na mom de ya na tie ne se obi sticker o so yare kura na fa sticker na we na num so gu so ho beto na bi fi se chemicals o man san de print ye eno sa akwanche no eye nkwase an njimi fu akwanchire ha enye bi sa nto ha unye bi na sticker de ko wi wu edwan na sa ebi mu di shensu wo le sticker ko shensu yani aya ko school adu akiri na yenim the Food and Drugs Authority food me yen me advice obi as on fast can question soup no because here the carbons chemicals on the ye okay na ni pe no magunu mu benya cancer regardless of the faith that you have. Don't ever be misled by any man of God to put a sticker in water and drink it. No, it has no solution. It will rather worsen your immune system. Nti ebeden na me hu se makwa asori we Sofia mama akwanchire de ish ementiase anase eya anase enye mwana mo twetwe bayo na nsa me hwe video bi sofo be se odin sori makogu asori dem obi anfa se kamera ye be kumburo nsam ana sofo nso afatu na dan kon ana taasa o mato wa asori no pan ti se ha pan na sofo ya paya tuo te eno eya akwanchire bone if you say sa akwanchire so you be a very sensible ba asokwa nsi woda okay wo yo ba wonyem na wakwase sofo mu wane awo no ntime nwa okwa no ka je de bia so da fa yefunu butu a eya akwanchire fo a eso timu se sa sofo akwanchire mo de entiase enim okay ebi a wukunu mpa so wukunu mpa wa na sofo aka je se jinsu ne sebe udware afabi uhuru hase na faase nsuo no koye duane ma okunu ne a kire se ya kwanchire bone obi ka je se akwanchire ma ya ma wo no eje se anadwo na aba menche me no bekwa musie yem anam no kwa kogina nsuo ho a no se ya kwanchire bone okay
papa wa wan so pomi ana so so pe ana bebo ana cause wa kwanche bi wa emfata na ense so oni nipa we bi tifie na obi se koto mekusam na akoto se bo na jutu fafa mekusam na gujam na hye eden ya tutu ni bebo wuro bi die nti wo benya otai eya kwanche bi sa no ma no obese eya bubu ma were bre me ho akwa be very careful when you are asked to bring any part of your body. Say your mother, a year when near chi, a year had never do it if you say, I can't the bonnet, or bit me at a cry, and there will be. It's out of men who so for the country, my media is ununderstandable. But nay, Ghana Mamu has a big pieces of be say, and I saw members name file more panties or more boxes, and from Brana almost now, and there country. And a Korean say, a pamo, a Korean say, baby, as of Fudia could drink. Nasa me pie toni ye brezia de a ene enko butu twa no so ni ni prakwen won ka so obi amfa na twe ene kwatemara oh my god wo hye de yi wo de wo ni pinti akwankyere wo se won fa pantema no pese ohunu ma no obi a size of vagina wan di anhwe oh de digu wo wa hwe na asofo di o mu se num se ya panti a hye wo ba na so won fa meto ha. So what you say asem ka wo pant to me hunu the size of wakosu yakuma obi aso de so o ka say emfa pant ni brace amra me boa eno bi wo babu kete me pese me boss of obidi o se be kwa akotwe bi fu aba sa no mo wo nyina na o kwa so ya na so timu se be bia na no ya ayera na adentina kwa se emapa na ya aso fo mo nkwankyere emapa na o se o kenka babu na but for case say women are the weaker vessels. A man kofobia omo mere. Nyame ebe ma sene mema. I have to be frank with you. Nyame ben e ma sene mema. No kura pa nti ma no. Nyame ben ma no sa no a. Won se ma gidie. Asori bia mo man do sene mema. Because here Mary Magdalene Yesu awuo na suafo adabutubutu wo yere ho na wo twe current no na Mary Magdalene de na mamusiye mu hwe be de Yesu to ye many people wadi wo musika ahye ombotom no na Mary Magdalene de wo de ne sika kese wo ba bi e wo ba bu musi amoni di e de ne sika kese akwa akoto nwa behwe agu Yesu na aso wo de nti ye bepa na ase Ndofe nse Onyankopon wonye made. E ma nyame bomo. Wasa me ma yakwo ma mo ye flexible. Me ma yakwo me ma flexible. Ye hu ntintini. Me cameraman no ye flexible. We ye flexible. O tell the ponko what? Oye flexible. Onye flexible. Wa ye me se me ye flexible. Okay. Wo hwe me koto bi pa na hwe me nsachi tuntum ya flexibility be na wo ho. Enya ha na bon say yes me flexible ba hwe ho ofe me ye ni biji sofo ba ko pe ni mo so abobo no fo Ghana ha oh me mo na jegezi so de na pampa ma pa hatu na sa abobo no fo minim se sunya na ye de boro no eni nchi na ma otutu no ase we de sunya bo e no mpa se wo no fo o twa kai mo ba me no fo abobo asa ka me no pe na wa abobo no fo so abobo no fo ha na be no obi de Gala for moon film what I made zero. Many persons are ultimate 2 hours have a crab. Miss Subana sanity in 2 hours or time. Men found no comment about your was here. One saw all the children and a journal because the ultra woman let them be able to TV so. Saying Yamichami. Why? No for Boba. I can't with